o te rangi o maumahara haere atura, haere atura, haere atura. Koutou o te tau, o te marama, o te rānei haere, haere, haere atura. Karama te pō, karama te ao. Aruru ana te reo o te tai tokerau Tau mai ana ngā tauira here o te wānangoa o te aroa Orahia mai ngā koranga kia tākoto te manuka. Orahia mai te moana kia tau. Nau mai, haere mai, whakatau mai rā. Tuku whakamoi ni tiki ai whanga manu. O te tamawa i roa tapi me ngā ni ropono me te maanga e tautoko mai. Ai nei, ake nei, ai. I te maanga i ngā ane he ropono e te toko turu tapu. Tēnei ahau tuko te pono ngā tuku whakamoi me tiki mua tuko te aroaro. Ki te tāpāri pini tā oku tinihitanga, moikoretanga, hauriatanga, pāheketanga. Wariwaritanga, kuaretanga o te tinana me te wairoa. Kia horoi kia mā ki te hukarere. Haroka te kukupā, ka noho ana au i runga te ngā kiripini tā. Ia whānau hau ai ki rota te wairoa. Ko te māngai anō hei tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. I te māngai i ngā ane he raponu e te tokoturu tapu. Ko tachi mai no ko te kiwanganui ki tēnei whakamoi mi te o mātou. He tātari i ngā kupu katoa, e whakapuakina i mātou roto koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakotina mai o mātou. E tumanako te nei i roto koutou kororiatanga. Ko te māngai anō he tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. Tāpai, tango i te tāpai mi te ripini tā. E te minenga, e whakaiara rā tātou ki te tāpai atu i o tātou he katoa, ki o tātou āriki, kia taunu ki te ahi, ka prunga te ni, ai. I pene tā, ka nohono tātou i runga i te ngā kairipini tā, kia whānau hau ai ki roto te wairua ni, ai. I te māngai i ngā ane he rapono, kua rongo iho nei koutou i tō mātou reo tāpari pini tā. Nō reira, i tika ai kia hoatu a mātou whakamuimiti, ki o koutou aroaro, o koutou manaakitanga. I whiwhinei mātou, mai o ngā rā ki muri taino ki tēnei wā. Ka inoi atu nei mātou kia whakaungia mai tō koutou aroha noa. Ki runga ki a mātou munga wā katoa, ko te māngai anō hei tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. I te māngai i ngā ane he rapono i te tokoturu tapu. Tukuna atu ngā karere ki a koutou, ki te manaaki, ki te chāki, i a tātou katoa, o te ihu takiwā ki te tai tokerau. E whakanui ana te koroetanga o ngā tauira, e whiwhi tohu ana i tēnei wā. Ko te māngai hei tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai.
ke ko te pū whairea, ko te pū tauara, ko te pū tauari, ko te pū areare, ko te pū akaikai, ko te pū autea, ko te pū tairea, ko te pū mai tawiti, ko te pū tā ki utae. Ko te pū o te watu tai ora, ko te tai whakarunga, ko te tai whakaroro mātahi te kāhui o rua tā whārua a kuaroa. Kaue a te koronga nui e. Hono e te whānau, tēnā koutou katoa, ko hau tēnei, ko Brenna Smith, ko hau te kaiako, mo tau pikitanga ki te reo kairangi. Hono te matua te rā, tēnā koe, ko koe tēnā, ko tukuna, i te mihi mahana, i te mihi maioha, ki tō tātou hui. He pua waitanga te kaupapa, he pua waitanga te whakahaere, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. Anā, te matua e arana, haere pai. Ko koe tēnā, te teo ngā tuki, i roto i ngā rautau, ko mahoia mai, i roto i te wānanga o Aotearoa. Ko koe hoki anō, tētahi rangatira, tētahi taumata kai kōrero, kai tēnā pito kato o te wānanga. E te matua e arana, takoto mai, moi mai rai. Anā, tuarua ka whakahoki te mihi, kia koutou katoa. Ngā ako ngā o tēnā kaupapa, ngā kaiako, ngā kaiawhina, ngā kaiwhakataki ako, ngā kaiwhakahaere ako, a mihi ana kia koutou katoa i tēnei pō. Hoi no, tāku ki ngā tauira, tēnā koutou. Tēnā koutou ko tūtuki ngā mahi, ko ea ngā mahi, i roto i ngā tau. Ko neke koe ki te kaupapa, kai mua i a koutou, kai mua i ngā whānau, kai mua hoki i ngā tangata katoa i raru te maru o te wānanga o Aotearoa. E mihi ana ki ngā mahi ko tūtuki, ngā mahi ko ea, ngā noho marae, ngā romatawai, ngā wahanga katoa i roto i ngā mahi ko ea. Hoi no, kōrero mutunga tēnei, kia pai te pō, me whakanuia, me whakarangatira, me tukuna te mihi, kia koutou ngā hunga whakarongo. Anei, ko te hui topa. Anei, ko te marae hau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te pau, te toko I whenuku, te toko I wherangi, toki atu kia. Ko te mumu, ko te awha, ko te mumu, ko te awha, ko te manihi kai o ta takere panapana, karau I ronga, karau I raro, ka whai tā more. I runga ka whai tā more I raro. Tēnā ko te pau. Tēnā ko te pau, o rongo, no rongo.
Māori ora, ka ora te pū, te toko I whenuku, te toko I wherangi, toki atu ki au. Ko te mūmu, ko te awha, ko te mūmu, ko te awha, ko te manihi kai o te tākere panapana, ka rau I runga, ka rau I raro, ka whai tā more I runga, ka whai tā more I raro. Tēnā ko te pau. Tēnā ko te pau, orongo, norongo, Māori ora, ka ora e. Tēnā koutou katoa. My name is Brian Repia, and I'll be your host this evening for the Te Wānanga o Aotearoa graduations for Te Tai Tokerau 2021 and 2022. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating tauira success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being for our kaimahi, tauira, and families. Today is the 5th of 8 graduations that will be held online, and in this session, we celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for Te Ara Reo Māori e Pīkāpō. But before we commence with the presentations, we'll cross over to Mark Chavez, Aukaha Performance and Quality Assurance for Te Ihu Takiwa to address our graduating tauira, whānau and viewers. E ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi. E rau, rangatira ma. Nau mai, haere mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. It is my pleasure to welcome you all here today and offer my sincere congratulations on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa. It is heartwarming to be given this wonderful opportunity to witness and celebrate the significant occasion of tauira's success and final transformation with you. Graduation is the culmination of your hard work and determination. Moreover, graduation is also an opportunity of reflection and remembrance. This is particularly significant due to the unusual and unprecedented events we faced during these past 2 years. Your learning journey was indeed undertaken during one of the most challenging moments of this generation's history. In view of this, I would like to encourage you to use these experiences as a reminder. A reminder that no amount or type of lockdown levels or lockdown steps, colors of the traffic light settings, or phase of the pandemic hindered and dampened your determination to succeed in your studies. Remember that you chose to learn during the most uncertain and difficult times. Remember that you pushed your comfort zone and persisted in the face of adversity. Remember that you carried on with your hard work when giving up seemed to be the more practical and easier option. Because of this, we are all here to celebrate your individual victories. Victories not just in the sense of passing all your assessments and other academic requirements, but also your success in rising above a highly challenging environment. Furthermore, let us not forget to also acknowledge the people who helped, supported, and inspired you along the way. Also remember the binding partnerships and friendships you made on this learning journey. Remember the experiences, the accomplishments and milestones, setbacks and triumphs you dealt with along the way. And finally, I hope you will remember Te Aroha, Te Whakapono, Ngā Ture, and Kotahitanga. Core values that we have mutually shared together, and hopefully something you will fondly remember whenever you think about your time here at Te Wānanga o Aotearoa. We look forward and are excited to hear about your future adventures, accomplishments, and breakthroughs. But wherever success may take you, remember there will always be a home for you here at Te Wānanga o Aotearoa. To all graduates, congratulations and my very best wishes for you all. Norera,
tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ngā mihi, Mark. Thank you for your inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice, or educational journey. Ngā mihi. I'd like to cross over to Vanessa Eparaima, Chairperson of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of Te Ara Reo Māori, he pīkapau. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa I te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā koanga wai, ki a koutou I ngā maunga whakahi, I ngā awa whakatere tanewa, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere,
award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Well, without further ado, te whānau, we will cross over to Te Pora Kauwhata and commence presentations for Te Ara Reo Māori he pikapo. Adrian Karaitiana te kaha toa pichi. Adrian Francis Martin Matthews. Elisa Mary Murray. Alistair Malcolm McDuff. Ali Dion Sohore Dosa. Alice Christine Hughes. Amelia Carol Wallace. Andrew James Kaki. Andrew Patrick Kendall. Angelina Jane Goodhue. Anika Maria Wapshot. Anna Nellie Wuhan. Anna Marie Florian. Archery Frederick Poe. Arthur Kelly McInnes. Ashley Te Pai Marion Keita Te Kani. Bailey Louise Nicholas Leeton. Belinda Claire Beasley. Bonita Ellen Sutherland. Brent Allen Whitehead. Rita Lee Thewis. Bruce Pickering. Bruce William Mitchinson. Cecil Poor. Christine Diana Jessica Shaw. Danica Huya Leaf. Danielle Nicole McDermott. Deborah Gillian Philpott. Darwin Ann Osborne. Dennis Robert Wilson. Derek Jonathan Wall. Diana Louise Piggott.
Eliza Hannah Fairburn, Elizabeth Williams, Emma Rebecca Box, Yvonne Harris, Faith Reed, Frida Maeve Lotz Keegan, Georgia Leola Tirita Whitaker, Gertrude Cecilia Van Dijk, Gina Celeste Kelly McInnes, Glenys Doreen Guest, Grace Solomon, Hayley Fleur Peterson, Hayley Melinda Jane Baker, Heather Corinne Smythe, Helen Marie Ursick, James Lewis Martin Matthews, Janice Louise Millman, Jason Ward Hona, Jeremy Buddy Paraoni, Jessica Ivy Lowe, Joanne Moana Kaki, Joanne Fitu Marama Haunui, John Rata Wau, Jolene Kahu Himana, Jamaria Francis George, Jonathan William Waiomule, Joshua Shane Boneski, June Trevina Baxter, Kalia Te Wehenga Hughes, Kararaina Te Ora Noa Pua, Karen Patricia Carter, Cara Elizabeth Evans, Catherine Jane Simeonides, Kelly Ann Larkins, Kelly Ann Stratford, Kelsey Peggy Elsha Rangi, Kevin Lawrence Dean, Kim Leslie Robinson,
Kim Lorraine Flavel. Crystal Grace Smith. Lancia Kau Manawanui Valash. Langdon Sendrad Bradley. Lee Simpson Hakaraya. Leon Grant O'Connor. Lexino van der Hoek Huang. Leanne Janine Brown. Lenike Alexandra Bryn Inkmeyer. Lisa Bernadette Kide. Louise Valentine Armstrong. Lucy Lordine Correa. Magdalene Mavis Mary Makiha. Marama George. Marama Lorraine Taffiel. Margaret Colleen Hooper. Margaret Teresa Sales. Margot Ann Forrest. Margot Minsell. Maria Alma Nipia. Mark William Beard. Marlene Carol Jane Penitana. Martina Himuata Hinari. Melissa Marie Nathan Patuawa. Marilyn Vaurumai Horsford. Michelle Chloe Beatty. Michelle Mary Linson. Michelle Teresa Biddle. Mihi Crystal Blackman. Mihi Te Aroha Stevens. Murray Ngawati. Natasha Correa. Natasha Joan Cook. Natasha Sophia Carmen Cook. Nicholas Wara Chase. Nolene Louise Tua. Noriko Sophie Horam. Olivia Jane Paxton.
Paihana Sam Popata. Patrick Michael Larkins. Peter Calver McCrath. Peter Michael Collins. Petra Jane Bracken. Pomo Tuaru Papali'i Smith. Quentin Kiletome Uea. Rebecca Rose Conn. Lehi Maki Snowden. Renee Eleanor Burridge. Lady Marina Waitford. Rima Michelle Phillips. Robert Edward Dre. Roberta Ann Ortene. Romolo Moitoa Hoterere. Rosaline Marie O'Connor. Rosemary Behrens. Rowena Fabia Davis Cooper. Sadie Ann Busby. Sean Thomas Malcolm. Shane Patrick Hanson. Charlene K. Rogers. Sharon Michelle Collier. Shirley Christine Danielle O'Perch. Stephanie Ann Vickers. Stephanie Arata Godseth. Susan Ngahuia Peters. Tanya Kerry Thomas. Tanya Anita Harris. Te awe hene nui te pō Maria Kone. Te rangi Māria Erena Aroha Murphy. Tanya Marie Sabritsky. Tenea Mitra Camilo. Tiffany J. Overall Jones. Tony Lockhurst. Tony Te Aranga William Danford. Trent Taone Himana. Trident Taimai Ratu.
Tui Here Ora Beach Group. Tū Te Rangi Maihi. Vicky Ellison Lowe. Waina Te Arani Koi. Volkov McCraith. Wendy Harding. William Aaron Taliauli. William Evans Ho. Winifred Rose Edgar Booty. Zhu Zhao. Yatun Han. Yvonne Ann Clark. Zara Beedman Hendy. That concludes our presentations and ceremony for this evening. Please give another round of applause for our graduates to wish them the best in their endeavours. We thank you for being a part of these celebrations this evening and hope that our tauira success inspires you to seek educational excellence with us at Te Wānanga o Aotearoa. Nō reira e te whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tua uri uri, whai oi oi, ki tonu te rangi me te whenua, i te nui o tō kororiatanga. Matua ta maua i rua tapu, me ngā ane he rapono, me te maanga he tautoko mai, ai nei ake nei ai. I te maanga i ngā ane he rapono, e te tokuturu tapu. Ko matu tā mātou kaupapa, ki mua ki wakoto aroro. Nō reira mana ki tia tākina mātou katoa, e mahi ana a mātou mahi i tēnei tau. Watu ki ngā hunga Māui ki roto i ngā hohipera. Ngā whare marae, ngā whare here here, ngā whare wairangi, ngā whare maha. Ko ngā tūroro, ko ngā whaia e kōpu ana. Ko ngā kaimatoa, ko ngā kuia, ko ngā tamariki mokopuna. Ko ngā hunga ki raro i te kāpua pauri. Ko ngā hunga ki raro i ngā momo pakanga o te ao. O rātou katoa ki ngā motu e toru Aotearoa, piti atu ki te waipunu, ki te whare kauri. Tai atu hoki ki ngā motu, ki ngā mautere, ki ngā whenua puta noa i te ao. Watu, piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga, me te rangi Māoritanga. Kia rātou tinana, wairua, hiningaro, me rātou whatu manua. O te maanga e he tautoko mai, ai e ni, ake ni, ai. Whiti mai te rā, ngaro ana te mamai, aro noa te pauri, paua e mauriri, anei anō hera. Maranga mai,
maneira ko